Ole kan video masarama khan Meghalaya a honeymoon mang torakal Raja Raghuvanshi le Sonam Raghuvanshi tenu pachanchin kha kan rantar lang nual to a tontum kan video ero chuan an to swal to dan le til thlen dan lampang kha kan shot vak to lawanga he tol thana phena thil in thop le an hun masalam tlem zong kha kan thlir hawin kan ngai thlathung don ani site pakhatina atarlan dan chuan Raja Raghuvanshi le Sonam Raghuvanshi te chungkwa kha insha sapo anilem lawa ma se hetia ani nei na hi nam angzonga napui pasal inzong ani wang te po aniang chung kalam in biak rem na awanga in nei na hi bua senia tarlan ani a chutiang te ani awang le insha sa ani lem no awang hian chung kolam te po he in nei na hian an phorin he in nei na hian an hlim hle ni ti video pakhat atang hian a hria theba ka an chanchen ziak tu tam tak te poina an seidan ani a ma se heti laya social media lama ani neina video ran viral chuan soi a hloim ema chutaka Raja Raghuvanshi tha ani le tak zel boka wang khan mitam tak ani neina video lo thlir tu te le lo hmutu te ba ka in neina a kal ngei ngei te po in ama atang dei to a thil fel lo oma rin an nei phana sa hle maya te chuan khamini ani nei ni a khan in nei zongbun anin bun tir lai kha thala tu te chuan an lo la fu hle ni turani Raja an zongbun abun tir tur kha Sonami chuan alo hnar lai ni om taka ngai ro thei tur hian a chet phunga hian alanga chu chuan mitam tak ngai to na po thui tak kaltirin social media lama po soizui a hlomai ba ka Sonami hotu po an tam phati ila kan se sol om lave ti chuan Raja leina ta khongai tu tak tak te chuan ani nei niya zongbun anin bun tir lai khan Raja Raghuvanshi chungte khan lo hre thiamin lo hmufu ni se Raja nuna khan ator kher anrin lo thote po social media site sang hian antar lang hlom nge ani ti chuan Meghalaya police te Raja twal thina chungchanga atnu chheina kal zela Indora anzukal tum khan Meghalaya police te hian thuthar anron shet bileta a he an thuthar shet atang ringot po hian nu chui tu lam tan chuan ngai to na siam harin arin om talawa heti lai me khian kan tarlan ta kang khan Raja le Sonami te kha nam khat ni ma se insha sa cho anilem lawa atlang puyen love marriage te ani ngot lo chuan nam thu mon po ni lo nam sang in nei pol hi chu tlem te po anni arin om biawa chutiang chuan Raja le Sonami te po kha nam khat ni ma se in biak rem na manga in nei na kha bua sei ni in alanga ti chuan Meghalaya police lamtena thu chwa an siama an tarlan danin Sonami khan Raja ne na ani nei na tur chungchanga in biak na an nei lain Sonami chuan Raja chu pasarata na nei adu lo thu achungte ashil nia tarlan ni in anu Sonami nu ngei po in afano ina Raja kha pasalta na nei adu lo thu ashil ni in an soya ma se chung kolam thu hi a enroll theitlat lo ni na lang Sonami pa Devi Singh Raghuvanshi thutluk na in nei na chu ti tluk thau ani ta a hei hi achan ber chu ani thei kan ti thei che lawanga chuti rwal chuan Sonami khan Raja kha ahmaga imi lo ti kha acheng hle maya mangai ni se anun da hial lak tu na thinlung kha apulek lo tur chuti rwal chuan michen khat no le pa te chu an fano te emo an fa pa te emo an nom na le an hlim na lam ngai to ai ma in sum le pai du am na awanga thutluk na siam hi an lo om photo thin bok ani ye chuan Raja Raghuvanshi te chungkwa hi transport lama sumdo na lian tak nei ni in pusak phunga po harsa tak cho anni arin omlem lawa chutiang bokin Sonami te chungkwa po hi plywood siam na lian tak nei ni in chutiang chuan e zona nge tak an neya heng an din hmon han ngai to hi chuan chungko ni te hi harsala doktor cho anni omlawe te chuan Sonamin anu kyanga Raja a pasalata na nei adu lo thu a soi hnu po a apa ina ane luitir lat na kha engwange ni ta angle tin Sonamin anu hne na athlen ang khan he in ne ne hi bo sei ni lo ta se Raja khan anu na kha achana rin om lo tia ngai dan tam tak nei po an om hial nge ani te chuan he twal thana chui tur hian Meghalaya lam police te po in thei to pan chwa zela ruang hmona hmun le thil thlen na hmun Meghalaya lam ni ma se poi khoi tu te ero Madhya Pradesh Indore lam mi te an ni hlom si awangin Meghalaya police te po Indora hian an zuk cham tarenga kan thulak na ena atarlan zel danin Indora Dewas na ka biang khosa silom jem sania in sei chu
case chhuina kal zela man ani tho police chho chuan atar langa hepa silom James hi mun sang sanga midang building commission kalpui thini in mancho in chung a building saka te chuan midang aum tir le mai thina ani zara hian mitam takte ne in thatak tak te po an lo lo thei pha thin ani ome chen khat phe chuan property agent ti te po in silom James hi an soi boka te chuan chu ni somhni pahni kumsa ni somhni panga chhun chofa khun lai vela khan Meghalaya atanga indoor chamek special investigation team de chuan silom James zo thu zo fia turin indora MRT Hare Krishna Vihara chuan an kalpuya he an kalpuina hmun hi Boralta Raja Nupui Sonami Khan apasal tha ani hnuwa Meghalaya achhosan khan helai hmun a hian hun engama chen ain nga thole helai hmun Sonami na thlen hian bekdum pakhat akeng lutel nia soi ania Masia chu bekdum ero chu awmna chin hriat ani lo thung te chuan silom James hian Sonami hi he flata a chen theina tur hian alo pui nge ni ti chu finfia ani hnuwa Meghalaya Police Investigation Team te chuan ilsang sanga tanga thu zo fiana an nei ba ka Sonami lo chen leilok na flat chu endik na le zersiana te an nei ta boka amai ro chu thil thar emo han hmo chwa chu an nei lem lo thung tin hetia thu an zo fia pialama hian Hare Krishna Vihar flat kiang mai om car workshop a CCTV footage camera chu man tangkai an tum le ta a heta CCTV te nena tangkopa uluk le zwala nu chhina kalpui ani hnu hian til omna le ni dan chu aron lang chhuak ta hlau mai juni som kumsang ni somhni panga hetila he chuan Sonami le athorwal pui miswal te kha police kuta anom to kan ti kha CCTV footage camera atanga alanda chuan indora Hare Krishna Vihara chena in tur lo ko hmu tu le property agent ni bok silom James sangai mai chuan Sonami lo chen leilok na flat atanga bekdum akhai chhuak lai ngai mai chu hmu ani ta a hemi ni wang hian silom James tan chuan phat ngai na aum talo heta police thu choina atarlan zel dan chuan he an bek zon hi raja thuam da na bek nia soi ania he bek a hian raja mobile phone tele a poisa chengnoi nga zet om nia tarlan ani bok te chuan Meghalaya Police Special Investigation Team ten CCTV footage camera atanga anthil hmutinena tangkopin silom James zo thu zo fiana ani zelna a silom James khan bekha khis nena inzom thuk tak anei dona a sheta wangin mi pakhat a hming vilom an ti chu a haltir tho a soita a heta vilom hi tungi ani chiang taka tarlan om lo thung te chuan special investigation team kai hroina in silom James chu bekhal ral ani na huna chuan hruai ani leta a heta thil om dan zer chian nei tur hian Meghalaya Police baka indoor lama FSL te pokha an tel boka te chuan heta an thil hmu chwa chuan raja tha ani na chungchanga case ne na insom na om theidona an cheta wangle ka be khan ama silom James sangai po rin hel ti kai thei thil ani awanga halral tir ani tho investigation team te hian an soita bok ani hengba ka hian silom James hian investigation team te hna a sezil danin Sonami chena flat cha bi kha inei tupa Gwalior lammi Lokendra Tomar kota ada thole Sonami beken pokha inei tupa norna awanga Hare Krishna Vihar apartment atanga la chuak ani tho soya tin Hare Krishna Vihar apartment kyanga car workshop CCTV footage camera pokha dili tur khan alongen ani oma mase car workshop nei tu ta chuan kha CCTV footage camera kha anlo delete lo ta ka wang khan investigation team lam tan chuan nu chhoina tangkai takha ani ta zok ani kha te chuan he tol thana hian silom James kha ein nam hnoi nge ye tia soi thei alani lo ba ka thu cheng tak po chu ala om thei talawa chu tiang te ni wang chuan thu zo fia chhun zom turatan kot lam rem ti na in ni sari chung police ko ta hian omri phot dona tin silom James ba ka hian police ta hian Asok Nagara Madagana Balvir Ahirwar kumsom thoma upa chu thu zo fian nei turin anman le boka ani po hi ko rem ti na in ni sari chung hu chui tu te hian an koldon boka heta Balvir hi Sonami chena Hare Krishna Vihar apartment a gate weng tu khani in ani hne tang hian case kai noi chungchanga engemo an shel bel thei police am te hian an jing hle bok ani te chuan atlang komnan a chanchin kan soi mek
rong takmaya apasal thatu Sonam Raghuvanshi te chung ko chanchin kha tlema zong I han ngai thalok ton ti ang Sonam Raghuvanshi te chung kwa hi Madhya Pradesh Guna district kon chunga khosachin ani a apa hi Devi Singh Raghuvanshi ni in anu hi Sangita e ani boka in Sonami hian pianpui unaw mi pa pakhat nin an unawa Sonami hi anaw pangzoka a u mi pa govina hian kumriat vel yam ta khan no pui po lo nei to in pa po pahni ani to nge ani ni chon Sonami te chung kwa hi Guna district a hun engma chen an kho saknuwa a unaw pa govina sumdo na thilawang khan indoor lama anin suna atira chon govina hian private company pakhat noya na thok thinin chutianga hun engma chen a tho hnuwa chuan apa Devi Singh Raghuvanshi le afapa govina chuan ro manadang ani ta a kumsang ni somni kuma khan an chung ko pol hian plywood siam na hun chu an din ve ta a eta hian atira chuan bongro sem sia zorin bul an tan phota ma se ahnoloka manufacturing unit lam hi boipui le in Sonami te chung ko hian indoor mai ba ka hian Gujarat lama po plywood factory hi an bun boka te chuan chutianga hmun hnia factory nei ani awang hian Sonami u govina hian Gujarat lama an factory hi enkol mekin indoor lama an factory ero chu apa Devi Singh Raghuvanshi chuan a enkol thunga Sonami po kha lekha te azir zo hnu khan indoor lama an factory apa enkol zo ka khan HR ni na chanwo chel mekin police ten an mani thleng khan he na hi ala thok ve mek bok ani ole khati zong kha ton chuma kan ngai thak the cho along le ta a he khi sa thothar kan sha le ve le ronda le thoi kan tum don ya